Ni tariki 12 mweri wa gatandatu mwaka wa 2023 ni mwaka wakwa ate weekend yaku irakire njega gunyita ugeni thiini wa gikunjuro gitu kia thaa ici na maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie. Gikundi kia Mwaraka Youth Initiative kuma kaunti ya Kilifi guteithiriria kunina kuohada cia tene. Tunaisubiri and that is like dead on arrival. Abuge amwe kuma kaunti ya Kilifi kuregana na dereti ya kigina ya mwaka wa 2023. Justina Acheng gushokereria mathako-ini ma ngundi. Na nguririkanie no korwo kiaraniria nani kugerera kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV, kuria mwena wa Facebook ni kwa Muthingi TV, arikio kihumo gia gutherema kana kuria page ni yakwa ya Waitherero wa Njoroge, tukorwo tukimenya uria weekend irahana uria bururi urathie na mbere na kwegariura. Na tukiambiriria ni ate kamete ya Senate na area ithuthuragia kana irathie na mbere na guthuthuria ikuũ cia Shakahola umuthi igite na giikaro na atongoria kuma dini ya Gĩithĩramu itemi-inĩ rĩa kũhũthĩra kĩhumo kĩa ikuũ ici ũndũ ũmwe na kũramata nyũmba cia ihoero gũkũ bũrũri-inĩ. Na kamĩtĩ ĩno na ĩrĩa ĩratongorio nĩ Senator Danson Mung'ata koretwo ĩgĩkũmithia atongoria a dini itiganĩte na muoroto wa kũhũthĩra dini ta ici. And then invite the registrar of persons. So they come and educate them, take them through to understand how do you require to get an ID card, for example. So they have all the time to ask questions. So I need this, I need that. So and in that process, it helps people to understand. Oh, okay, I'm the one who was wrong. I wish I could have done this. I could have gotten my ID. So such kind of conversations makes people to open up their minds and also to have that feeling that it's not that I'm not actually being wanted. It is I did not do it right. And then people, some people have able to benefited and they have changed their perception. So those are some of the things that we are able to do outside there to try and see that we, let me say, we become Kenyans. Thank you, Chairman. I yield the floor to Vice Chair Shakira. Thank you, Chair. I first want to thank the Supreme for their very elaborated reports and the way they have tackled all the questions. We really appreciate. Thank you so much. You have given us a wealth of experience and you have really opened us up. Chair, mine was, it's just one or two questions regarding the religious training. I know that we don't have curricula in schools of our religion, and maybe that has really prompted to our religious teachers not to be paid. Yeah. So what is it that, do you think there should be a training to standardize the religion, and who should develop the curricula which will harmonize and suit the diversity of all the religious groups? Yeah. And does Kenya need a legislation to regulate the obligate clerics? Because even if our sheikhs and imams, should they be trained to what level for them to qualify to be a sheikh or to be an imam? Or is it a calling? Like we had other group the other day, they told us it's a calling. Yeah. So do you na tugashokeria Senator Danson Mung'ata gatho ni tondu wa guthii na mbere na guthuthuria ikuũ ici cia Shakahola. Tugithii na mbere ni ati ni kugite na mweneni kaunti-ini ya Kilifi na ni bara-ini ya kuhurana na ciĩko cia mwana wa kairitu kugiaga mahu ma tene. Ni mubango uria wambikitwo guku ugikuruhania anyiti itemi matiganite na kuria ciĩko ici cionekaga ukorwo ire nyingi hau kabere. Ni tabarĩra iria itongoretio ni ikundi ari hamwe na cia mbeũ njĩthĩ ta gĩkundi kia Mwaraka Youth Initiative marĩ na itanya rĩa kuhonokia mwana wa kairitu.
Kwa majina naitwa Gloria Mnyazi Mwazoya kutoka Ngwarakaya na kikundi inaitwa Ngwarakaya Youth Initiative. Kwa Ngwarakaya Youth Initiative mimi ni Vice Secretary na tuko na vijana kadhaa kama 27 wenye tuliungana pamoja kama vijana ili tuweze kusaidia vijana wenzetu wa Ngwarakaya na hata pia zaidi ya Ngwarakaya kama ilivyo goli yetu. La mradi wa Ngwarakaya Youth Initiative ilikuwa ni kusaidia vijana especially kwa mambo ya SRHR kama ilivyo Kilifi County, mambo ya chonyi, mambo ya mimba za mapema imekithiri na tuliona vijana tuje pamoja tusaidiane tuangamize hizi mimba za mapema. Sanitary towels, information kuhusu menstrual, sababu wengi wako na zile myths na misconception zenye hawaelewi mambo ya hedhi ni nini. Kwa mfano wengine wanajua tu mtu akiwa kwa hedhi hafai kufanya shughuli zingine kama kupika, na ndio tumeona siku ya leo tuje tuwaelimishe, tuwafundishe jinsi ya kutumia. Hata wengine hawatumii, hawajui kutumia, wengine wamezoea tu kutumia piece of cloth. Community Health Promotion Fund ni shirika la kijamii ambalo tunafanya kazi kwa karibu zaidi na shule ya mafundisho ya North Coast Medical Training College. Tuko pale Bomani na kando ya kadha. Shirika hili lina vitengo kadha wa kadha, ama tunasema ile projects ama miradi ambayo tunafanya tukiwa pale, na miradi yenyewe ni miradi ya kuhakikisha jamii zetu zimepata pengine huduma ile ya afya kiukamilifu. Wa mashirika mengine ya kijamii tungeomba mikakati iweze kuongezwa zaidi na watoto wetu ambao wako katika shule ambazo hata kama si shule za kiserikali, maana kuna shule za kibinafsi, pia wao waweze kupata angalao hizi bidhaa za kujihifadhi wakati wa hii shughuli. Ngwarakaya Youth Initiative ikija kama hapa inatuelimisha, tunapata mafunzo na tunaelewa tunafanya nini na vitu vingine vile tunafaa kufanya. Na tugashokeria ayuthi kuma kuria kaunti ya Kilifi gatho makiria aya mena grupu ino ya Ngwarakaya Youth Initiative nudo okoro magithie na mbere na kurwirira mwana wa kairetu. Tugithie na mbere ni ati atongoria matiganite kuma kaunti ya Kilifi nimonekete kuregana na mandikithia ma ripoti ya kigina ya mwaka wa 2023 iria itanyitwo gutamanio bunge-ini muthi wa rucio. Kuringana na atongoria aya maugite ati matigetikira ripoti ino ikorwo ikihutuka, no ona kuri oguo kuri manyitete baru makiuga ati kigina giki kana ripoti ino ya mwaka wa 2023 ina maundu manene na makorwo makimaguna. Dr. Mahfoudhi hapa ameniambia, unajua nyinyi wewe ni mnaleta finance bill mbaya sana. Lakini mimi nikamwambia ni vile watu wameifanya hii finance bill, wameifanya kama shetani. Na watu wanaongea, hata wale ambao hawajui ni nini iko ndani yake wanasema finance bill ni mbaya. Mimi nataka niseme hivi nikiwa hapa Mtondia, nikiwa hapa Kilifi. Sio ati kwa sababu mimi ni kiongozi pale bunge, lakini kwa sababu mimi ni Mkenya ambaye nataka maendeleo ipatikane hapa Kenya na watu wangu wa hapa Kilifi wapate maendeleo. Maendeleo haitakuja hapa kama serikali haitachukua ushuru. Ushuru ni muhimu. Mwenye uwezo ambaye Mungu amembariki asaidie wale maskini, ama tunasemaje? Si hawa Waturuki hawa wamekuja hapa kusaidia maskini. Kwa sababu wameona wako nacho, Mungu amewapatia, waje wafanye nini? Wasaidie. Lakini hapa Kenya kuna tabia kwamba wale ambao Mungu amewabariki, amewapatia rasilimali, hawataki kucontribute kusaidia wale nini? Maskini. Na hii finance bill tunataka to address one issue, equality. Tunataka kila mtu equity, kila mtu atoke pale chini aende wapi? Juu. Lakini watu wanasema tutapinga finance bill. Mimi nasema finance bill mpaka inachelewa, tutaipigia kura ipite, tupate ushuru, tufanye maendeleo na wananchi wetu wapate maendeleo. Sisi tunasema ya kwamba hiyo wacha ikuje na sisi tunaisubiri, and that is like dead on arrival, because sioni vile mimi
nitaweza kuweka sahihi mahali ambapo najua mimi mwenyewe nitaathirika na jamii nzima ya Kenya itaathirika. Na tugithie na mbere na cia ndereti ya kigina ni ati atongoria matiganite a kidini kuma kaunti ya Isiolo ni marikithitie guthurimwo na kinyi kwa ndereti ya kigina ya mwaka wa 2023 makiaria muthe wa ira kanitha-ini wa Mwangaza Full Gospel. Matongoretio ni murugamiriri wa gicigo kia Mount Kenya ya rugongo akia makanitha maya Muthikafu David Kaibunga augite ati thengia wa ukorwo thirikari igietha kigina ya ukinyanĩria tabarĩra ciayo ni harĩ bata gũcaĩra mũingĩ ũrĩa ũhatĩkĩtwo na njĩra nene nĩ ngarama ya mũtũrĩre. Majina yangu naitwa Bishop David Kaibunga, Regional Overseer Mount Kenya North, nikiwakilisha Rakanithi, Meru, Isiolo na Marsabit. Na wakati tulikuwa hapa, nimekuja hapa kwa minajili ya kuweka hili kanisa wakfu, na maana ni kanisa letu lilio sehemu ambao tuwatumia kuita sehemu ya jangwa. Ile kupita hila na pendekeza ya kwamba ingekuwa ni vizuri kama ingefanyiwa amendment kiasi, ikikumbukwa au ikionekana ya kwamba bila rajia mahali tulipo wakati huu. Sehemu nyingi katika Kenya ni sehemu zile zinategemea msaada wa serikali. Hali ya maisha kupanda, hii ni jambo imekumba especially eneo hili letu la Isiolo. Wale wengi watu tulio na wao eneo hili ni wafugaji, mali zao ziliisha juu ya kiangazi na ukawa na ugumu sana juu ya mapato. So tunaomba, ingawa mvua imenyesha kidogo, haijaweza kusaidia hata ile mifugo iliaga, bado haijapata nafuu iweze kusaana tena. So tunaomba bado serikali iangalie eneo hili. Ikihesabika bila mwananchi katika hali aliyo, ingekuwa ni vizuri rais wetu mpendwa Dr. Samoei Ruto, ambaye kura nyingi silio mpandisa mahali alipo ni sawa Kristo, simwambi ya kwamba lazima aserende, ila na muomba amendi kidogo, aonekana ya kwamba si eti kile alio kichika ana sehemu ya kuachilia. Sipendi serikali itumie kipengele hicho ili ipate nafasi ya kunyanyasa kanisa. Ni wasi machoni pa serikali inajua ni kanisa gani yenye haki na gani sio na haki. Tuna makanisa mandroko ambao ni makanisa mazuri sana. Kiingia kipengele kile sa kusunja makanisa, hatujui kama huko ndani kunaweza kuwa na mpinga Kristo. Hatujui huko ndani nani atakayekuwa kwa ile kamati, maana rais wetu si mwanachama. Na riboti ĩyo ĩgĩmaine na ndereti ya kĩgĩna nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩhe kahinda ga gũkorwo ngĩkũmũka ndũgakorwo ũgĩthiĩ haraya, na nĩ gũkorwo ngĩcokereria tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Kwĩragwo ngingo ya mũcini mũtumia na nĩkĩo mũthoni wa Wambugu kana Nyarari ekũranĩire harĩ kũrũgamĩrĩra gũtetera na gũteithĩrĩria atumia thĩinĩ wa rũrĩrĩ, na nĩkĩo tũrakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na Muthingi TV kũmũcagũra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa Africa Women's Choice Awards.
Jetago Muthoni wa Wambugu Nyarari na ngoragwo guku kwa Muthingi TV tabarĩra-inĩ ya Igagũrĩro. Nĩguo kũhe kura yaku hihinya star 483 star 733 star 551212 hash nĩtũnyitanĩre tũkũrie na tũkũranie na Nyarari ĩno. Na awadi ĩno ti yakwa ndĩ wika amu nĩ itũ ithuothe. Ngai wa muoyo akũrathime ũkĩnjagũra. Asante. AM Lookup Media aliyo kambuni nyene station ya Muthingi TV hamwe na Lookup TV nĩtũrakũrehera mwothe wa Mount Kenya Region Roadshow kurugĩra kalenda yaku nĩ amu kuma tarĩki 26 mweri wa gatandatũ kinya tarĩki 1 mweri wa mũgwanja tũgakũrehera mwothe ũyũ matũra-inĩ ma kaunti cia Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua na Naikuru. Muthafano ũyũ ndũroka moko matheri nĩ mwago na ikeno mama ũgĩtũngana na ngũthi cia mikwekwe na mĩthako ya ngerekano ta njoro wa ukulima ni mali marafiki hamwe na angĩ aingĩ. Ningĩ nĩtũgakorwo na live performances na nĩũkagĩa na mweke wa gũcemania na memerekia aku wendete a session ici cierĩ. Wĩharĩrĩrie kũigua mũrurumo ũyũ na mwago mwaki nyitanĩra na ithuĩ thabarĩ-inĩ ya itoka cia bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Muthingi TV tũrĩ njĩra tũgĩũka o itũra-inĩ rĩaku. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra sales@lookuptv.co.ke kana ũhũre namba 0110 430 158. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ Muthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra na niĩ Muthoni wa Wambugu thĩinĩ wa tabarĩra ya Igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Nitokorwo tugicokereria oro rĩngĩ mweroreri wa Muthingi TV gikorwo nĩ hingũrĩra karavisheni gakuwe igwe we muciĩ thiĩ na mbere na kwaranĩria nani kũgerera kũrĩa mwena wa YouTube nĩ @Muthingi TV, kũrĩa mwena wa Facebook nĩ kwa Muthingi TV, na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ
mogarũrũku ma watho ũrĩa ũhinyagĩrĩria arĩmi harĩ kũgunĩka na maciaro mao ũrĩmi-inĩ wa kahũa. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya Senate ya ũrĩmi nĩwe James Mũrango naugĩte ndereti ya kĩgĩna gĩa kahũa nĩ gũthaitĩra arĩmi harĩ kũgunĩka na maciaro mao kuma mũgũnda-inĩ nginya thoko-inĩ. My name is Okisegere Ojepat, CEO, Fresh Produce Consortium of Kenya. We are an association that brings together actors in the fresh produce industry, the fruits, vegetable, herbs, and spices and flowers. We are glad to be part of this partnership with ABSA Eco Business Fund and Moving Frontiers in training and capacity building our stakeholders within this industry on post-harvest losses management. And we're here in Embu. We're glad that we have stakeholders that are participating, both the exporters, the growers, and aggregators, and those who are adding value. And we're here to encourage them and just ensure that they get sufficient knowledge. That's Daniel Munyambu. I work with ABSA Bank PLC in the agribusiness division, where I serve as a country agri specialist. So today we are in Embu, empowering our value chain players within the fresh produce. So we have producers, we have aggregators, we have exporters. And approximately a third of the food that we produce, and together with partners, we have endeavored to ensure that these losses are reduced. Here, government is working on county aggregation centers. We would like to look at a partnership. We just want to see what is the county doing and the national government doing. We've had the pronouncements, but we really want to sit together with them and find out how we can partner together, because by collaborating and partnership, we should be able to make use of those aggregation centers. We've been to Nakuru County, where we've had several sessions that were very well attended. We've been to Kirinyaga, Imwe. Today we are in Embu. Next week we shall be in Meru. Jifunza kwamba nchi yetu itahitaji chakula na sisi tunahitaji kuproduce kitu kama 70%, na bado tunajikakamua kufanya hivyo, lakini hatujafikisha kiwango. To manage na tugithii na mbere na ici ciĩgiĩ ũrĩmi nĩ atĩ aruti a wĩra a tene a kambuni ya ũthondeki wa cukari wa Mumia Sugar nĩ macakaĩte nĩ gũkorwo matarĩhĩtwo mĩcara yao kwa ihinda, na gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie anene na arũgamĩrĩri a kĩganda kĩu kũmarĩha mĩcara yao nĩguo mahote kwĩrũgamia mĩtũrĩre-inĩ yao na mahote gũthomithia ciana ciao. Sisi hapa former employees tunapitia mambo magumu zaidi. Watoto wanataka kwenda shule, hatuwezi kuwapeleka. Sisi tunataka pesa zetu. Tusaidie watoto wetu. Tuondokee watoto wetu wadogo wakuja wafanye kazi hapa. Patie pesa zetu kwanza kukaa hapa. Na ile gharama yenye maisha yenye tumepitia. Tunataka pesa za kwanza kutoa kwa hizi manyumba, ku lay off system. Ingelikuwa bora ni siende sikilie hiyo balance ya huyo mtoto ndio niendeleze masomo yake ya kwenda Maseno University. Ndio tungeenda nyumbani, lakini ukienda nyumbani unaenda na nini? Atupatie pesa zetu za miezi 3 plus ama na zaidi na compensation. Sababu sisi tu hii muda tumekaa. Pesa zenye wanaenda kutupatia hazina value kwa sasa. Kwa hivyo ninaposikia wakiongea na wafanyi chochote, moyo wangu unaosunika kabisa. Kwa sababu ndio iliyokuwa kiteka uchumi cha wana Western. Watulipe madeni yetu, hata walipe wakulima warudi kwa kilimo. Tugithii na mbere na ici ciĩgiĩ ũrĩmi nĩ atĩ mogarũrũku ma watho ũrĩa ũhinyagĩrĩria arĩmi na kĩguni na arĩa makoragwo makĩrĩma kahũa. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya Senate ya ũrĩmi nĩwe James Mũrango nĩ augĩte ndereti ya kĩgĩna gĩa kahũa nĩ gũthaitĩra arĩmi harĩ kũgunĩka na maciaro mao kuma mĩgũnda-inĩ nginya thoko-inĩ.
Hii mkutano ya Meru ilikuwa inazungumzia tulikuwa tunazungumza mambo ya kahawa. Na tumeleta watu wote ambao wanahusika katika mambo ya kahawa. Na tumesema kwamba mkulima lazima apate haki yake. Sheria ambazo zinakuja kutoka kwa sababu kuna ile coffee bill ambayo tumeleta pale Senate ambao niko nayo katika kamati yangu nimesponsor, ni kwamba lazima tuangalia kwamba mkulima atakuwa ni mwenye kahawa toka achune mpaka iuzwe. Sasa hivi mkulima unakuja kupata yeye ni mwenye kahawa tu wakati anapeleka kwa milling, wakati kabla hajapeleka kwa milling. Akipeleka kwa mila ikito parchment anapoteza kuwa yeye ndio mwenye hiyo kahawa. Sheria ile tuko nayo ikikuwa 100% implemented itakuwa sheria ya kusaidia mkulima. Lakini sheria ile tunabadilisha ya kahawa ni sheria ililetwa na Munya. Munya alileta sheria akaachia watu ambao ni mabrokers. Ile kitu imekuwa ikikosa katika ukulima wetu na katika sheria implementation ya zile vitu tunafaa kufanya katika ukulima ni kitu inaitwa goodwill ya serikali ya kuhakikisha zile vitu tumetaja na zile vitu zimewekwa kwa sheria zimeweza kufanyika. So I want to promise you that maneno ya agriculture kulingana na ile conversation tumekuwa nayo kule Meru tutatatua. Sawa? Tumsifu Yesu Kristo. Na rĩu mũroreri wa Mũthingi TV njĩtĩkĩria tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa iharo-inĩ na kuo tuone ũrĩa ciana cia airĩtu marakorirwo makĩgarĩka, na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ ũrĩa warĩ mũthaki wa mathako ma ngundi bũrũri-inĩ nĩwe Conjestina Achieng' na acokereirie thĩinĩ wa mathako maya ma ngundi, na Conjestina na arathakire thĩinĩ wa mathako ma kĩũrata mũthenya wa ira, na arathakire na Fatuma Zarika ũrĩa nĩ mũhotani wa mathako ma WBC. Conjestina akoretwo